Whaatalo whaatu lau whaafunga angale nei tū la o le aso, alo maia o nisi nei o tātou reporti o mwhaina tū whaatasia lau Radio Samoa mō lau whaafunga anga. Ua whautua ina mai e le Met Services a New Zealand le mamalu lau tele i le ono aafia ai o nisi o vaenga o New Zealand i ti munga mamafa o matangi malolosi o le tua o loa whapea ai marikiona i le amatanga o le vai aso fou. Ua iai nei lapta inga mō timuhunga mamafa i nisi o vaenga o le South Island mai le ansa wharaile. Peitai o loo iai nisi o whaamaumaunga le tau o le ai ai le vai aso fou e ono va ai ai le malosi mai o tūlanga lolo wā o le tau. O loo whaamauina i whaamaumaunga a le au va ai tau. O loo whaamoemoe a Afia Marlborough, Wairarapa whaapeai ma North Canterbury i ni timunga mamafa mai le aso ngafua o atu le aso lua. Mai ono pa ufo i le kiona i nisi o no whanga mawala lalo. Ua valo ia foi matangi malolosi mo nisi o vaenga o Canterbury. Ua whautua ina ai nei tangata lau tele ina ia mātai tū pēr whaamtalanga ma whautuanga e tu ina atu e tu sae ma tūlanga o le tau ma ia whae te lava tūlanga o wheoa inga. Ua whengai nei le ofiso leo a New Zealand ma le tele o whaafita uli, ai meise o atu ngalunga mai le mamalo le atu nuu, au le whesilingi ai foi o le tūlanga whaamaoni ua iai le au nanga, o no ni meta upu ese wa afia ai, nisi o leo whaapea tai sinia, o e o lo whaaulu iai le au nanga taua. Mo le sila fio leo ua solo le sue ino le li komisino leo ya Richard Chambers, ina ua whaaulu atu o ni tangi a o ni tusi whaasia, o tua inga o ni tū manianga na ia whaatino ini tamaitai. O lo te enai Chambers ia tua inga, ma o lo whaawau pēr o nanga lue a o whaia suenga. Whamanino e le sa ave ma leo sinia ya Lance Burdett, e tele a fianga mta upu ua whiangai ma le au nanga o leo, ai o le tū lei, o lea ua whaatino vaenga o le tonu ma le sao whai unga sui, o le whaia leo suenga i ona lava tangata, ina ia mauti noa, i le o wha pito au tasi lava le lato tilo i tangata lau tele, ai lo whaia fo i le ngā luenga i o lato lava sui, ini mata upu whape nei. Na ia whailoa e ta awa tele le manino ma le tali atu, ina ia tu mau pēr le whaatua tuanga o tangata lau tele. Whapopo fo i Lance Burdett o le whaamauni lava ma le whaia ma le tataua suenga, ma ngaluenga le au nanga a leo, o vaenga tāua nei e whaatu mauina e pere talitonuina e tangata lau tele o i lātou. Inisa tala o loo iai le whaanaunga se vaenga kapahaka mai Brisbane i Ausitalia, e tau vai se aso i de tau vanga tele o kapahaka i tutono New Zealand nei. E la tele fase fulu sui o le vaenga kapahaka ua tā ua o le te rau aroha na malanga mai Ausitalia i tauranga e mai moa i le National Secondary Schools kapahaka competition, masanga wha mausali ai o lātou sootanga ma le anga nuu Maori. Na whaatu ina lea vaenga le tausanga lua o lua wha, ini e whesosoani lea i tupulanga Maori o lo ono nofe i Ausitalia, o tang mawhainga fo e whaolaola pēlo lātou ngangana o anga nuu Molo lātou whaasino manga. Tā ua le tamai ta esfulu ono tau sanga ya Mystique August Pavi. Ua whesosoani le kapahaka ya te ia, lea ua toe mawai le avanoa e toi wha mausali ai lona sootanga i lona whaasino manga Maori. Ma ua vea lea ma se vaenga o whaoso fia ai lona fia awai i ia tau vanga, ai meisei tūlanga maululunga i te tono New Zealand. Tā ua foi le tāsio sui, ua whesosoani le nei malanga ya te ia, ua maalamala mai le ngangana Maori, o tū maanga maritala anga o lona atu no. Ma ua ia una i ai fo i isi tupulanga Maori o lona nofo i fafo, ia awa ne i fefe, e toe fo i ea o a o mawhaola o lo lato wang no. Ta ua fo e se tasio sui na whaavaina le vaenga. Suafa i a Braxton Hohepa, e ta ua telele i ai o se nofanga me whaia i tupulanga Maori o na langona le saolotonga, e whaali atu o lato tū maanga no, whapela lato whaasino manga. Ma so soani atu fo e whaasoa ina atu le anga no Maori mo tūpulanga i le anga i atu le lumanai. Na saunoa fo le taitai fono ya Emma Carter, e toa tele tangata ua manatu ifo ua mou atu so o tanga o tangata Maori, o loo no nofo i Ausitalia ma lo lato wanga no. I tai o loo ola ma mausali tu langa o loo iai le anga no i te tonu Ausitalia.
O le whaamoemoe le vaenga ia iai se aso e mawhai ai o na whaatua aloa ia i Ausitalia o se vaenga o kapahaka. Ina ia mawhai ai e tupulanga Maori o lo nonofo ai o na tau vanga te tele i le lumanai. Ai mō le teiminei o lo whaatino pea ma le anganga fia le ao ina to whanau matupulanga ma tau mawhai ia tupu maola le vaenga taua. Sau se aso whaatau nuina ma le manuia moe mitinga o lo o iai. Ai tala i tālonga o le poa tae o le amata aloa i ai le ngaluenga whita a le whaia o ngaulu o le au le atunu o le All Blacks ia Dave Rini. O nisi lea o tālonga whaitaulia o lea o le ailo ilo ai le All Blacks ma le au a Farani. O lea tālonga o le a whaatino i kalai estete a amatai le taamisanga o tāua o le Nations Championship. Ma e whamanino e Rini lo na fia tele tu sai ma lana ulua i ngā luenga. Whamatala foi le te leo le ngā luenga ma le whaanaungaunga i le au i tūlanga o tālonga whaavau malo. Ma o se matawha i oi au pito i tāua lea i le taitaina o le au le atunuu. Tāua foi e Rini e le mama ia te ia le au a Farani e ui wa whaailo le toa telo tangata le leo le au o le a le ta a alo. E peitai wa whaailo e le whaia o ngaulu o le a whinau lava Farani tu sa lava pe o le a iai tangata malolosi pe le ai. Ma e le te tau foi o na whaatala le ai le All Blacks. O le a whaatino le tālonga le a whiawhia tai au i le tū la e fitu. O nisi nao tātou reporti o mwhaina tū whātasia la Radio Samoa mō le nei tū la o le aso whaafetai whaafonga mai tō whāsoifua.